Hindi ya gutirihwo gwa kigomano gya thikũ igĩrĩ mwena wa Embu kiria gikoretwo kirehete hamwe amemba kuma honge-inĩ ngũrani irahutia maundu megie muikarire. CEC wa gender thiini wa kaunti ino Jane Waroga augite watho uria ukirie kurikirira ni uguthondekera njira mitaratara na tabarira iria irarimira watho wa uiganania wa gicunjĩ kia 2/3 kia uigananu wa athuri na atumia. Imeangazia mambo ya kuhusisha wanawake, kuhusisha wasichana, kuhusisha kila mmoja katika viti vyeo ama katika uongozi wowote juu. Sana sana niseme mambo ya kaunti hii yetu ya Embu, wale sana sana wanakuwa na vyeo wengi wao ni wanaume. Tungetaka ile kitu ama ile thuruthi ambayo ilipitishwa na bunge ya 2/3 gender rule inakuwa inahusisha kila gender, kama ni mwanamke ama ni wanaume, bila upaguzi wowote, bora tu hiyo gender iwe imequalify ama iko na zile viwango zinahitajika. Honge ingĩ nyitanĩire na ministry no ikiuga kumana na watho ũyũ atumia nĩ megũkorwo makinyitwo mbaru na njĩra nene kũrika ũtongoria-inĩ wa thirikari na ũteti, na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra atumia harĩ kwĩyumĩria nĩ gũkorwo ĩkĩmũrĩkwo kũhĩtũkĩra watho ũyũ. Hiyo document imehusisha wanaume wetu sana, na nimeshukuru kwa hiyo sababu mara ile mingi unaenda kufanya mambo ya wamama, wanaume wanapuuza hiyo maneno tu kama waoni kama ni kitu. Kwa hivyo tukiwa na document ambayo itakuwa official, naona tutaenda safari mrefu sana. Na wakahinda gaka tukoretwo tukinyitana na county government ya Embu guthondeka gender policy iria iguteithia uthii wa nambere nigetha kurehe kindu gitagwo gender equality, nigetha county ya Embu ihote kuhe the citizens services na njira iria ibatie. Na tunawahahidia sisi kama county government katika department ya gender tutaendeleza sasa kutoka pahali watakuwa wamefikisha. Uthondeki wa watho uyu wambĩrĩirio mwaka wa 2023 na ũratanywo kurehe mogarũrũku mwathanĩre-inĩ na mũigananĩre wa athuri na atumia thĩinĩ wa kaunti ya Embu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ Wanyamũ.